Hijaluronski fileri su preparati hijaluronske kiseline za intradermalnu primjenu. Koriste se kao sredstvo anti-aging medicine za rekonturisanje lica, za podizanje onih delova lica koji vremenom spadaju zbog prirodnog gubitka masnog tkiva. Najviše se koriste za regiju jagodica, za naglašavanje ivice brade, za naglašavanje usana, za popunjavanje nazolabijalnih brazdi, za podizanje uglova usana, dakle imaju veliki spektar njihove primjene. Sasvim su bezbedni za rad jer se normalno hijaluronska kiselina nalazi u koži, samim tim ne postoji rizik za alergijske reakcije. Ono što je najznačajnije je najaktuelnija je primjena za povećanje usana. Kod usana može doći do povećanja samog volumena usne, naglašavanje ruba usne, podizanje spuštenih uglova usana i korekcija asimetrije samih usana.